wa kabo wansenu mwa kukebulula maluba anukumushimi maluba ne masokoka adi atandukibwa ne edibwa hatoka kabo wansenu lukebukebulu ngumu di tata ni di lubula kiweba musandu misangu isatu mudituku kabo wansenu dunu hangumu kabundu jajaj nkankala tusunsa makumi anaini tutano kajimba bwenyi tusunsa makumi abichi kabo wansenu bava kumpala sinje bayi hanyima kabo wansenu ntema mikuha lubulako Didi kabundu jajaja kulusekalo wa mupompo ampanga dia momwehel bakon sumba tukadi batula mwa kunutangwila adinda malubu mwa kulu abankambu ngaka hens ga bichulum muvanga lamu kasubuka buyanga kabe waya kondol mwa jamvit nimpumlo wai tukadi hanyim habutol makunu weshi adindeji chukosuchai bene ide pes bajini munyeng mumpal mbaba funguna mimunu wa ntengenen Luigi lo mamu Janet longa muswam lo gwenda kumusha bene ida pesa kumidimu kutega bene chisumbu chenda cha RDT ida pesa ujini chishi hawo mwandau udibesh gitemusha kuchibanza cha ngumu chichibikila ubwani ngama anyi tamburu mbaba bambe ni mama longa wa shintululu bamwa bamena kutega bako wabu ni tumotutambwa tusele mugabamena tuye kuluseka lwa bamena bako munda mwaditunga kudi chisalu cha covid wadi kuni chitema chikala mwakutuluka mukongwe mudituku dia lelu bibuta bya bisalu mwakuyikutobu bana bamwena kongo yamane ya ndundu nsanga balenda udututanga na bisabati ni chisumbu cha Lubumbashi sport lelu kuluseka lwa katangwa amaji oloko onzai ni badibaka kaba kutondundu alelu to nudi badiese ni bamwabi bwakuba ula machi leke shai bana aba mitoyi luilu akala koka madi mashika ngamba shuku kani dindedi wadika ibana mihila numone mwakonfo mu kongo mbili njinga bundwila mu chisumbu cha idepes waka suyimpo holangalenda mu chimenga cha mbujimai mbaba bamwegeni munye mumpal bafunguna mama long Janet mulombo wa province mushila nkwasa bamufunguna bamujebula ni munu wa ntengenen bamba na mama kachabwela mubugalenga nyoga adi wela ngonyi mwakumusha bene chisumbu cha ida pesa midumisha chilangana kuteka bene RDT bene ida pesa kibadi bamba mabweje bisangilu binyala kuluseka lwa mwalusa bajana babuidya bamba mbisangilu ebi tuvo tutata tumwana ngenzelo wa mudimu ni dibweshe dia bantu kumidimu didienza bukudi mama Janet longa muswamba mbaba dibaleje bwani ba midimu mini dimwega bwani badi mwa enzai ni ngudejer kawo ni ngu gouvernement provincial bumudimu lubumbu lwa bugalenga ni mu nzubu ya bamen mbaba dibenda batega bantu no bachana mbugalenga bwa idepes kiduamba bolo akala ni myanda mbaba mama kudi kabei mbamba kudi idepes bwani eungenzelo wa myanda mubi kibalo kai bamba ni matuko diye kumpaleko natukala mwakujula munyengwe mumpale bikol kukeba mwa malo di mwakwenzo wani mama amanye ni tudimbugalenga bwa idepes atega bidibeni idepes bwa kumuto bumpanda ku bugalenga bwenda ani kumudimu udimu kala mukachimwa adikwata na mundi mwakulo bobwebu ngwakudi lumu lulutemusha buni dindedi kudi chibanza cha ngumu cha muluntandal chichibikila bubwani ngoma anyi tamburu dwambe ni mama Janet longa muswamba mwanta dihanga dika kachamulituku dia mudibichi dihanga dika dinungu ndiadi dishintulula midimu yaba mobamena bayiha banga an mulubumbu lwendo lwa bugalenga mu dihanga dika dihanga ta mugalenga lazachu pinda kasong kachina mena wa myandi ya munda mwa province to
katambo kenda ngasele mukakaye kwa Denika Lombo nangu myanda ivopu benzo ku Denika Lombo kiyayi kwa chipinda mwina kwambeni malo amalonga moni mbenza manshinto amalonga ayi kudi chipinda kudi Kalombo henda wanga chi myanda iditangila kabukulu ni malo abukubi miyuki ni chimondo abukalenga sombele mulengo abuku abantu abyonsu byayi kudi Denika Lombo wa yide pes kudi mwanga temyanzo ayi nangu mu lubumbu abukalenga lwa mama murika bidi bamwa bamena badi bashala mama muamba nenu umele nangu bamena abumbanga mudili ya vembu yambas wa yense mushale ngu myanda yenda yamanya mwindundu ayinangu ni mbamutentekele ko ku mungo mwanzo anyi mingo midimu ni myanda ya mpetu ngino kwambe ni mpetu yonso makutadi benda bafuche bitadia uduteka chanzo hohu ndi ya vembu yambas fil jara fele kala mwambila bantu mama lo mwambi ni wodu wenzo mudimbileng udushala no mwabweba uvu mwikala wenzela mudimu wao nanga myanda ya nsambo hoyoi machinga na shimudimu ambula matadi ni manema abuko abantu bamutentegedi malo aba kamona gamba bwina kwambeni malo wa membu ni migobolu ngalibikala bamutentegela ni washarika bichukumambili wabukalenga bwa kasai mutoka ni kulunga luseka ngwakudima mweje ni chilanda kazadi mauto ala twakajila mundonga mwabeo mamalo mwambe ni uduwenza bukola bwa bama mushala mwabao mena mwomekala myanda ya buko abantu meku ni mbalama kabidi mena wa malu a madimi ki fortina chibangu na shame na Joaquim Kalonshibumba bamulama henda mwabwenda mu malu adimikala tangila Luibaku lo a province Boniface Kapena Bwambe mushala henda mwabwenda mu myanda ya tombe ni mushala mu myanda ya Tubanda to amunda mwa province wa Kasai mutoka kadi uri mwikala muteka bu mungu hasa muhamuya nganga buka Celestin ga malufu lwabo yeye uvu mufiri wanganyi kuluseka lwa chibambalu cha myanda abukola bwa mubiji katambo kamena kasele mu basombuhu kuri mufiri wanganyi mukalenga Celestin kadi malufu lwabo washadi mena wa myanda abukola bwa mubiji jambulu ishedi abena ntanda mu province wa Kasai mutoka kadi mahanga dika mumbambi bantu mbaba dibaje buda bambe ni kadi gouverneur intérimaire kuno kwambe ni gouverneur mushila ngwaso dini bukokeshi bwa kwangata mahanga dika menene nungwe mwanyi eshi mwangata walubwa bukalenga bwala bweshana kabidi nsukadi mumbiji nangu mbantu bedibikala bele meshi nangu bakwa balamba bwani eski bibijinga anyi muchikondo echi bivubimpo kwanza manshintwa hadi hakula muditunga dia kwangu bwani masungula bangu ven adi matuku magesa badi bateka bwaba na benza matuku bunyi kai badi mwa kwanza mudimu muchiholu chabula kai nangu ngongu tudiela byonso abinanu kala makubilondo kabwanseno mudiba dia toma ni mudiba dia umo mahingaja anyi mudiba dia musenda mutusa makumi asatu nanu biteleja kutudiomba twa kabwanseno pungwa mulo wai Denika Lombo ilunga achivuinika ni kanzaka ka mena ulitangile myanda ya Bundonga Shabana nyovu mwela mwa bitu dia magela mpungo weto kabeya kuji bateleshi bari moko manibwani mena ufu wakala mwamekela myanda ya Bundonga Shabana Denika Lombo ilunga ufu muyukila magela nanko ni kasi amadi kasong uchilumbu chifuhasi mbo kutwangaja bimanyimba bilongelo bibiji bumuji chilongelo cha mafuko anayi amwenju wa chonga minang anji 4 janvier ni chilongelo chichanaka cha kalenda muji shimbo kuji huhule bwalu mbiu mishara nakamo ibiji chana na bwabana kwalikila bu mukalasi bokulongolola miaba iji bana banunku bokubangsha kujila mukanda anumuluji lolu mwelo nonko bakuluka biji bwachilumbu cha balongeshi bajika bayibafuchi boto bajiba bigila bwa imba enwi Denika Lombo ilonga wambi bwani bwalubo wa kujikumese bamona mushindu wa kubutata limpa bitambe bwa bana bamona kasai bajiba longesha bana kalasa mona mushindu akanamba hitaku kantu akenga bamona mwa kujanshima kulubansi Bundonga Shabana ntwadi julu wa kasoma nsense unungu kalasa kadika bunduka mu bilongel biwekele kadi mbakwa dyanga musimis mu bisalu byonso baledika bina nanshiba ichilo mo mwakakonga bilamba bya bana bya kumakuma mushinga to bari bahita belangwanya bushewe kuji baleji bwalo kantu akenga kakena kamweneka kubyanza to belankonko kuji kajomba keno kakabwanse nsimbahanyi babintu binonko bahanyi babilamba bya kumwe na sha mikanzi mina yakwaluka naye mukalasi bajibaleje bwani bisalumbi talale kakwena kumweneka muntu ujuvo bokulwa kula chintu mubisaluto bajiba tangila remona bwani mijimu dikayiko kunimfulanga ijimika na nyuma nchonchoncho mubu kwa bantu nanga mu province wakasai mutoke
bwani kichichense bwani chijimu cha malonga bwa chijimu cha bibidi makumi abini chimo chijimu cha bibidi makumi abini chibiji chikana nanko chifutuluke anyi chifika fituto kabayi basumbe bintu mbisalo bishirishilangane bya mundama province wakasai mutoke tuyaku muforima Andre Kapat mwakula makelela nanko kubikolokolo byakajomba ken bimutekele muchaji kujishidi mbuyu wambia wakulwanga lwambia kala Kapata ujwamba bwani badi batunguluka ni mujimu wa buto ni kumwenji wakasoma sensa ovuavu kompale nunku mujimu wadifunda dia abantu wabamuna mushindu wakubeta ko mambulisha koji bena matunga akubaben wabenunko baji bakwata mujimu bibi ni forima benda balomba bantu mfulanga bwani batetu uwe kuheta kakanda kanunko bikengibwa ofita mfulanga Kapata wambi bwani kabiyana bikumbana nangu to uwe muheta muntu kufuchisha mfulanga eleje bikole Anumunyande ya diambulishe ga benantanda ngwako jisumbu chukwa bachibigila bwani generation Isidore Kabang udutela bwenungu nganga buka mulele shangani kulusekalo wa chinsansi nanga kunzubu wajile shana wakintambu enda flangi idibigala bamwesho kuntoku ni nyaji futu kino endu sumba kudi bitumbula wendu kunye mu chinsansi amwa bando wa weka kadudu tumina bana bamwina kasai wachinya hani mwakumona mwakujabu anyi mwakubambuluisha kulutatu balonyi na sha bamamu badibikala munzu ya bileleji jitu kujya makela nangu chisumbu chenda chilombola kuli mukalenga Patrick Mukendi kabongo chifuchikala chiya kulusekalo wakatoka bulaba kanyolo na shibatetele mukomino wakanshi kufila bu mabeshi anyi tuye twadifundila mu kudibalonyi tusatu hamulonyi kadibalonyi bahita bunyi babikala bafila bahesha twamani bahesha mabeshi akumona mwa kufundila jitukudya makela nangu ni michi amikanda bumbu kuhoho au ekuyabu kunzubu wa bukola bwa mubidi anyu wajilelela udibikila bwani Bethesda momona ka mukabokamu ekuha tuishabu anyu kufuta mfulanga ya jumuka dia bama munzu ya bileledi bama mkumweka ni disanga dia bunyi menemene bambe ni Isidore Kabang somba weo kashidi kufuto ikala ni bukola bwa mbidi tumatuma nangu na shinga ngabuka mulombo di walolu pitaji lonaka uvumikala henda mutamba kusanga bikola menemena wambabwani eungenze lwa myanda ngakumona mwakutwa mpanda mwakubwela mu Isidore Kabang kamukwino kujinga miki yeto badi bwela monu chanana mbina meji malenga anyi bena meji matoka badi bambulisha bantu imbantu banyimyoyi mibi mfulanga bunyala hano afagino ajumuka punga muno ai twakule mpindi ubwa chisumbu cha birek ngalenga leba kalala mpotoi nyowu mwenza jiha jahabwaji Jaja habwaji jansa kudi mwana wakala lampotoyi makelela nanko ko nzubu wabo wa chisumbu chinunko cha bireka simbwa kwambulisha nanga jiku ja ababavu bafu akunju ifumweneka jinai jishajile jijenaka kulusekalo abakwajanga kufu mai amwendundu makwata mujilo mwana wakala lampotoyi nyewe ambi bwanyi bilondo shila mutu vubamba bwanyi bena meko ababavu bafu anyi baitana nyumputa ya milengo pamona mushindu wakufu kwangata ku jambulu wanga chiko kabombi kamfulanga kuhesha jiko ja bena wabuvu mfwenunku mukalenga lufula tanto telesha kalala umpotoyi kaleba kubikolokolo byakajomba ken tuvoko bakejila mukalenga Alexander Ngita Buni mwana Buni mukalenga Joseph Fulwabu umo wagu bajibafu mu accident of mwezi gamba wajanga uvukoze kuji fiwa essence ni machine bitutakana nango akumwana bwanye gouvernement provincial ki jusqu'à là ba juba assisteto ye mwina mbamujika mu mushindu jigo winansha kwamba to bibitamba kyato ajinga to antanye participative bwa to antanye to kesa to jinaku tubape banga tabintu ebinunku anyi kabombya kanunku kujiji ko jabenda lufulwa bakabavu bajja chibanga bakwetasa jenashi selon mutu wabumbwa federal wa birek mwenze ja communiquer bwa famille idimiyete lutatu idimo kuboku munana wikibaru kai to akaboku munana ni cordon Billy Paul Munem kai lelo mudibatu bikira ka bini tuvo batambulo isibati kibaru kati bafika mwa tware chambe lopa odi mutu esha bwane tuyakajambulo isikumajiri selon moji mufo wetu kimba to esikanto ningudi ba autorité provinciale en kibaru kai yeye musonje ko mbwalo abuke mbwalo kai mutuesha tuyekulusekalo wa miabi bena katadi wa habu ba mu territoire wa miabi mbaba di bajingo mo kumona butoka mujulombola ja chisalu cha chihachia cha sekulusekalo wa miabi ko kanaka badi bambe ni kudi tusumbu tulombo di tubidi akaka fuchisha ditadikela mo kumompai akakela mompai wa hachaji akakela mompai wa hanyima ka haika hanyima bela mfulanga ya chisalu ngababa bambe ni tujingo mo kumanyeni mfulanga yitu yekwe mo kufuta anyi ku tombani
mwa kubwela munzubu wadifu di hanyina dia bintu kusekalo acho chine chisalwachi dibishin ku filandola dikumi ya mwana mwena America wo musoma oke baka kesi kudibinu ndikumi diba kulomba mwa kumwana mwa kuhana bintu yo inflanga inu yakwe nanku mbidibi kala ba lomba mena bwa kufila butoko balombo diba territory wa miati mwa kumwana mwa kwasana shi chamu cha bukulechi bari bakulomba mflanga binunu makumi asatu ni bitanu bulubulu bya mflanga ya mwana mwena ko nangu byonso ebi badi bake bakumanyini butoka buli kwe mflanga yakwe ino lulombo la chinchi salwachi nganyi menemene mianda yakumona mwa kuba kulasi batulombo dibetu mwa kwete kufila butoka balubu wadi chungula da mflanga ngani dia kamera anja longondo to na nshibi byanzeke ebi bidibishe nkwenza lungeto ponga muno wayi lelo nungu ndi mwana mwambula mumbula ngeta njani dia dindele Jamafuko makumi abiri n'asatu mwenji wa kabitenda chichimu cha bino bibidi makumi abiri n'chimwe Jamafuko makumi abiri n'asatu mwenji wa kabitenda chichimu kampanda kabeya wakayemba waya kondolo ngatwanyi malombula majitu nyeo usekelela mufikilu wajile jibwa jenda jakacha wa munapenda jiba yeya kabe wakayemba waya kondolo sinka munakamba wanseya kukajomba kakabwanseni muimanyinyi wabachenchi bangu mukubisanje binunko byakabwanseni jikabidi kamunakamba wachibansi chinyika jina bwanyi waya kondolo TV achichimweneka buloba bujim kabeya mwana wa Crispin Kayembe ni mao Justine Musau kabeya waya kondolo uji mujibake bayenda wa Esperance Tilanda wa kabeya tatuenda wa Glory Musau wa kabeyi haji tukwejino kabeya wa Kayembe waya kondolo ni balunda ni balelemba manyangana nabo badiba mushinjikisha bwa kushingila mufikilo wajile jibwa yaenda jakacha wa monajiba kabuloba apano kibwaluka kuichila kubachenchi bangumo bakajomba kakwansen bwa mushingila bukola bwa mbiji bamba bwanyi moyo mule hano habuloba hayihonzambi ansonga jumvu ngadi musela mvule dia ndi tenta mahami kwa tuyambindi mu ditunga dia ko ngalata ni mpunga mulo wai tudibindila mituchiki ya bisalu bya kulisha bubedi bwa covid wali kunchite covid wadi kuminchitemba difukujalele konsesemi kuleri tunga jakonga mngalata nibikana nanko bwa kufika nyi manga ajimbwa kwesha bana bamwena ko mbwa kuyuka bubeji ebununko kuluseka lwa chinsansi sesemi kuleri tunga jakonga mngalata ni province mishilishilangana ebinunko mbiela hatoka kujika sumbu akanunko komekela mianda ya chihugo chinungu cha covid wadi kuminchitemba mundamo ditunga jakonga wa mngalata anu mundamo ditunga jakonga mngalata kena momuto simfumu wadi tunga jinunko ngateje mkalenga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ujina nkusanibwa kumatunga masanga mwana mwena America nanga mu chimenga chikuru cha jitunga jinunku si mu Nouvelle Ville uchibe bikila bwanyi mu New York kimuji mfumo walitunga jakonga mungala tusanibwa ufumo wakule kumpala kwa bena jitunga jinunku nyamakola matahamfuko amundamo buloba bushima ku Etats-Unis ko kanaka wakolo bwa Chilombo chichitangila mubandu wajitunga jakonga wa mungalata nanga bwa jilesha ja chiholo cha baji balombola kuntuka naka bikana basalai bomunda maditunga jakongo wa mngalata chilomba ma usukanyi chibotu ngamba kuna shimwelo amana ya ndundu mana ya ndundu nchihungu cha bana nambesa mu ndundu ya ditunga dia kongo wa mngalata sanga balendo du bundule yenda ndundu dituku dia lelu kusekalo wakatangwa maji mu diba dia ndinga bakata tusunsa makumi asatu ani 15h30 mu chihalu cha mazembe kusekalo wakatangwa maji nabikala mwakumwakijila kuchisumbu cha Lubumbashi Sport sangalendo kamufika kuluseka lwa Lubumbashi mianda yomi kumbana ndundu yonani mulonda mintenga yenu nangu ano ngumu inimikali tane chisumbu cha sangalendo Jose Badibak ni oloko onzai badiba mweka batakanyika kaba kuna ya ndundu waditu kudalelu na nsha kadi bwa mgalenga Joel Mozeviku na shijeri kambu wakambu tulu matu adike matutu twandunu twadilambu au malu kimanyi kujika na nsha bishika ni bajikisha malu amikanda onsu bwa kumona mwakutobu ndundu matukali mikala alwa kumpale nangu banayi badini chama kuto ndundu anyi badini yanyishia ya balombo di ba malo ndundu tunga dia kong tudi ni bakwa chiba mkazuba bichi mgalenga Samba Gabo Junior ni Mulumba Lulende Martin
bwa kuinshi anyi kuchimanu kudi mfumu wabana imuchihalu mugalenga ndi bikoko lubulka kudi anoka kabonga kabasela njala Christian Dimitri Malolo Ndumanuel kudi kabe mulunda Diabla nansha luku sakatamba ni banza tweet mugachi mwachihalu muri mukendi kamunga Fabien Mbuimpoi muri kabang mutombu Freddy ni kumulongwa mpal mbaba teka anyi bayani kudi mugalenga Abdel Usmaneu kudi bidija bana ibansambale nda mibiji nyomu yini bana i mwanda mtegete ni kibobina bani chama kutondundu kudi osangondo wa Thomas Mola Emerode wa Leme Junior butoto kamana buka so buka sejaziri mukengela omwele zek na ngumuli tukuja mujali mingu sambale nda na tutakena sumbu cha tupisa mazembe maluba akahenzu mwakulu wa bankambwa malenga ibuka kambika kunshi kwa mwinshi leka bukomba kakabyola udindi abakala ba change mwakulu wa bana ekunu kudumwinau mwakulu wa bachimanga lwa sambuta nashibanga lenga ba yingaja ni kachi wa mintenga tuvuni mpunga mulo wayo watatu kashama meme ndika be waya kondolo mwaja mvita yonsu ya habulo bomungu ni monsanzu ngadi mwenze shala mwakulala mwima na kulu ndinga tawanyi malwambula majitu bali bamba kwetu ni badini mingumbu bamana bibalu kaditetu badini mutu wakabo mubyanza tulimo kuhanga mwakumana bibalu anyi kabo ansenu kitwenu tujoma kala hama lelu mu 13h30 mwakumanyi ni chini dimbi chichende chinchenda ncha mgo muntu lama tayo kabo ansenu